karaytoy special presentation ti JCQ Online TV channel iti karaytoy Undas 2023 mga ka-JCQ inti manipadanon deti panikisarsaritak kani Mr. Rogelio Simeon Sr. iti Sitio Recta iti Barangay Liliputen, Pinili, Ilocos Norte. No kasano iti na panangistorya dagiti kapadasan na mga kaibigan nga daytoy ket kunana nga naka-eksperyensya iti nakakita karigiti marmar na al-alya wenno dagitoy gagayem ken kalsat ket dagiti haan nga matatawhan mga kaibigan. Napanak jay surong tin nakagikas ti Taratumay. Tata dahil di papangkon bali sinaro nakbut dahil di tudo. Kaya tata kaputa tudo nga napigsan napanak jay sirok ti mangga panaganan nga kwa. Kaya tata kaputa agtudo pag sungagli nakalino ka nakatugaw yata nagsanggira kay di pundi manggan at damag ko nga kakarsakas medyo pa nga talungag pala ti baot ni nga ta. Kaputa nakatugawa ko ding lat tayo di karsakas ti silupinan nga imasidaga imabay ti tiyang ko. Hanak mo mabuting ti kunak ta awam mo't dati ay ko nga nadyay lang ti pagtakak iba ka ti panulkulatan at damo may naglinong nga makikita ko na lagta. Idi agsarding ti tudon bulong ko tipan ko inyaka di bagak nun dahil di nga nagkuha karsakas di po unti mangga. Datay ikasla iyan ti panunog ko latamod no apay dahil nga karsakas kuma ti silupin. Katilat ta nagipanakong kasla aniwaas na giti makikita kasya lata na pasarakon sir. Okay, so mamati kayo nga adala giti haan nga makikita nga agparparamdam kada tayo sir. Iso da jay sir ti kwa. At dalat tamot ken ti pay may sano daddo man nga papasal kay ti kabakiram mi. Ket pagamwal lata dikat magbangina ka pagamwal nga dahil nga paka gulpin tulat nga kasla gulabat taro pa mo kasla tumayog tabok mo panagkita mo apay nga to kunak ba't ti panaggriknak awam mo ti makita ko nakataal daw nga ruon mabigat sa parigan no isit panakakwa gulpilatan nga awanan intunukuan imakarkan awam mo taon. So sunggar ka no ka sir? Unaan permit na palalo no mabaling ka kasla lumdag ka panagriknam tadi nga ruon gulpe ken ti pay may sa amom data dayday da kwasi mo inday jedang lang na ilig nga dalan no agapo ko takarayin ken agpakaseka adadang lang agsumbang jeri nga na ilig mag nakaway ti pawidawid ko kitatan ikat masay ukulat ta tinakabangbang lumot nga binungunak latte ti bangbang lum na hinay kunak isuno ko di si madudupay nga makwasel. Oh, okay. Aglamis ko no ka sir? Una at siyempre nabuong ka tilami ay anang bangbanglo. Tila ta kunak no kwan, naglisi kayo handa kayo makita. Kunak latan no kwan sir di dyan ati no kwan. So anya pa nagitikas na experience mo iti karaytoy nga marikrik nam no kwan no kasla parigan adala gitikas lang nga haan nga makikita nga agpariknada kanyam sir. Anya pa nagiti na experience siya? Ti may sa sir inta jay batakeng kunak. Ta nalpas dito yan. Napang imbaga ni Antem nga umay kanto no kasting malam ko na kamiyang kantong ko na idiyay sangot ti terminal ti Prangko idi. Nabay nga panahon dito sir. Okay. At balasang barok pa idi. Napanak kamiyang kantong basta wal. Tatan. Siyempre aglablabamot niyan timti malam at pagsag ko naman. Tatan agtutugaw ko jay reward ti likod ti balayda. Tatan. Ngayon di tamang nga banda nagabay ti duwa nga kubeta ken arwa nga mo dayta. Dayjay para luto nga alila dayjay bakit
tada kabsat na nga sibiyag pelaang. Ngam adda kanon kabsat na nga imun una nga natayan. Tatag. Ay lola bumabakan tamangan tayong kuna di alila na. Daka mimot kindi jay ni Antim ag bilag niya ay salapay ni Antim ti nalaban na agtutugak po tiyerwa. Tatan gapot ta kwasta. Akit ala bumabakan lila tamangan tayong kuna di alila na. Akit dengdeng tanakit gapot ta pologon na. Idi kuang kekwa. Asedag makitak ti bakit nga kubo nga dati medyo dati kumatingin dyan nakuha nga magnakasta ibar ket ti panagkitam dati nakasla nasalagasag ngam iso lang nga personal ubanan sa dadi ima na imparabaw rin di bukot na amabag na nga kubo nga ron Akit kita nga naglukat lang tamo di ka ridaw na. Di ko bita. Tatan. Ano? Una, di ka panunuta. Ala iya po rin mga lila tayo tatuwanganin ko na mata. When? Nga naguni ak kaday di bakit nga magmag na. Ngam dengdengag bat di abang yun nga ayaban na mat di may nga bakit di jay. Kasano ko ma? Kuna mata. Tamay may samo ta bakit makikita ki nga balay. Katan. Okay. Gapot ta aguni man di bakit ay di alilanan. Ikot lula. Napang ko na sigan di ko bita na. Lula. Ya purong kunta ka naman. Ay apo tayo di pa nang lukat kukot. Awam mat kita nakita. DJ lang. So DJ ti kaslang ti amom DJ ket dite nagpakita kinyam. Well. Okay. So dito nga edad mo sir, numaminsan mamati ka karagiti kunata yung nga marmar na haan nga makikita nga ragito ikat agpadpadlaw kada tayo iti pag nanaudan tayo pa nga iti rabaw ni Apo Daga. 25 pitawon ko ini. Oo. Di makita na nga bakit. Okay, oo. Kaya tatani ka po ta, nasa okay ng timo na. At nakita ka bakit itay agayam ni Taalila ta bakit ko na. Napan si Umrike di kasili ka. Gapuram lura ta intay manganin ko na makidikin luka ko jari daw na. Awam ma. Okay. Iso nga alalya. Okay. So di alalyahan na ka nga personalan nga ikalyaw jaro pa na. Nakasiglat nga magnakasya. Okay. So nakakita, idi 25 years old mo sir, nakakita kat alalya nga tayo kunada. Okay. So gingga na karita gundaway, nataungang kan, malaglagip mo pa ilang yung experience mo. Kadalata pa nakalagip no kwa sir, tatay po na noo kasarain kami jay kasira na ide. Pimamot data nga nagkaskasira. So nakakita ki makunang alalya kung kuna no.